Isa sia Vilingi Wa Mauvoo. Wati ndata mwanda musesi wa mutongo TV ngwatano ya mukamba ni siya vikasa itasu na nusu sasi ava Kenya yuni ngumanidhi ya maondola mekikie umesi na utamesi basa na ku na bakube na ku kamba ni Kenya na ndi siyanza nene na itugu sila mitandao ni ya mekumuka nili mutongo TV kwesila ili itasu kende mwitano wambie na ndeto TV kadhano ukanda utuma ni mukubi utunengewa ni waku yulu wa Mauvoo alangu usome kiwiyo ni saa umundi nyeneta wa Steven MUEMA na kieteresi ya muendeno kukwali ula Mauvoo akwansi ya meko na ano ni ya MUEMA alatuma na ingecho wito. Alatukumbanesye ne bamwe na Wavinyandeti ngavana masakuni wambie soso ya kunengane leo amanyiwa ama ECDE masome mabunie. Alice Wahome ni minista wa kiu Kenya asema silanga yana ni mokite ungu wa William Ruto. Mubewa ukui masaku uyasine wiyumbanitie yu ukui taudhukumiwa iwanza nukwaila. Na maobisema ukunikili nemeki ambini amanyiwa anakuelari Kiambu kwa kubibia domu skuluni wa imwana wa Kijabe. Vilingi Wa Mauvoo. Kalivu mwanda musesi ya tuambie Mauvoo kumangaliko siya masaku silikali kaunti ni ya masaku ungua utongoi wa ngavana wa kaunti mwandu wa Vinyandeti ni ambisi walanio wa kunyaicha leo wa utethyo kwa maskulu mbewangili mwama ECDE ngavana na walesekana walanio uno utethyo vanene amanyewe kwekala maskulu nena kuendese masomo aikule silikali nene unayo kutethyo kunyaicha leo kwa maskulu onde ilembetani ya ukamba ilayende na kwikumbelwa ninza Dan ni wa Mwangala. Unsa yende na kuikinya ilembetani ya ukamba na walini wa kisomo kwithawe mwisioni wa ukulikililwa. Gavana wa kaunti ya Masaku mwandu wa Vinyandeti kwi umundi ni wambise walini wa kunaicheleu kwa asiana ngili 35 ila siyemanisioni siasiana nini kana ECDE ngili umwe yanajimwe na 60 wodini sionde si na kauntini ya Masaku. Tiende kiasiana situationde uniform siesa school ligoloko uwa school nikenda kana kaikewe ke amwe ni matonya na maybe asima kana kaunkange ni matonya na kana kakange asima koma yekata maitonya batenda kuyanania siana sionde nondo sialika school isionde ondomwe kwau omonde nina ma MCA ba na ma minister makwa to flag out leo the maskulune nangela ngokoli ya ma MCA we are when you oversight akikishai leo su ni wabika kila ECD kila mundu athukumewe wake to akikisha na wale wabika skulune osobewe ndikatata kwithia mundu aita leo wasiana nondo we wata ona we mwalimu andu ama ground kombikia no laisi ni manyo kwacha no batangie leo. Gavana wa Vinyandeti ndaelesekana osi itambi nikienda kutangia masomo masiana isunini ndakulia nayo serikali ya kati kumukwata mbaundhini wa kidito chake na kunaicha leo kwa maskulu ni mamusingi na maskulu walangi mekauntini ino ya Masaku. Niendo kulia national government nye nina tataba kwa na nenga ECD ona sio primary tiye igno nondo the noni witu ithionde national government yeisisia liwela to kwata na itwa donation nitu tata tunenganyo ma primary ondo ninanenganie elaingi kwa ukila chonde ngukwata tisisia na kwata liwela ngukwata ase tiase ando ala abinye ando ako abinye ando disabled na maskulu twambe onengo ando asu alangete yebanga no kavindane kau vala gavana wambola kanaiti na kuvitukitho kwa budget nimekwitha mayaile ilasi na isu isomea na kunaicha basari kwa maniwa langi meskulu ni sia secondary na imandisioni sia yulu ende na usisi ubo wa ilasi nene sisiana siakwa ina ilasi nzeo sia usoma tena program isu ya kwambesi yako siake ilasi nzeo onondo na mutabisie kana kabicha mwako mwe na nusu katwawe skulu kakatinde ba unanyinye ivyo thukuma
nono dunia ne yomie siendwila na mutabisie nitukwika kwa binya wangai nitukwika nono masaku ithie tutongo iwe ninga itimondo tabasare na kila ningwendo mutabia nikumupyo na nini si andu mena thina mwingi ekaiti nenanie tuone ona kila kana ke kwata chao nikenda andu amwe maikatiwe kwa ukindu kiu nitukikalila kindu kiu nitukikalila for you to manyondo to distribute with ya kila mundu ni wakwata kindu na tena siendo mbingi nzeo kwenyu ithie nitumudhukuma ba masaku twaisi hapa ni kazi tu sisi hatutaki mambo mingi. Kaunti ya Masaku ni mwa kaunti ila isiwetetu kwitha siku mbili tu ni yuana nzava nthi ya Kenya nitambia gavana kwa leu kwa siana cia ECD ni kwitha yitethesia vanene kuendeesya masomo na kutangia mathayu. Daniel Mwonkela, Mutungwe TV, kumva mwakoni wa gavana ula umigwani kauntini ya Masaku. Ni muvyada ntusonga nambe minisa muvyane wa kiwo utheu na unyithia wa meunda mwandu Alice Wahome ni walulumelekana pena walani wa kwenza masilanga yana manene utongo-ini wa Musumbi Dr. William Ruto na itambia yi kana mubango uno kwambia tutabikite mwini wa katano. Wahome ni wawetekana wendi wa Musumbi Dr. William Ruto ni silanga isio ndesienzwe na iyakwa nthini wa tamu wake wambe ni kanaitethesie uimine wa meunda minene na unyithia wa maliu isioni ila nomo ikwatambua nini. Benjamin Mwaka tuelesi. Muvia wa kiwu yuwenda enethimethwa na umisio vanini na kunenga mother President William Ruto hilungu ya tamiili ouyukite no kana ambisye kuvingwa masilanga imbiana imwe lonathanie menzo ikono cionthe cia nthi kumina na thina mukulu wa kiwu. Minister Muviani Mwandu Alice Wahome no weta President William Ruto ambisya mbe na kuvingwa wenzi wa masilanga atatu thini wa mye itatu yukite wambe ne silanga wa mwache kuya kwale ula withwa WINAKE kisekiwu kiswani yonthe. On the position of 100 dams, I think His Excellency has been in office for 5 months now, correct? We are starting on that agenda. He has expressed them himself very clearly. Some of the dams within the next 3 months will be launching at least three dams towards that achievement. We are soon going to Kware, the Mwache Dam. We are preparing for its launch. It's one of the mega dams and to provide water in Kware, Kilifi, and Mombasa. That's, that tells you that we will be on course, and people must be realistic. When you go into a land to till, there is time for tilling, planting, and harvesting. We are just entering the land. Mwandu Alice Wahome ni oweta kwa oyu kila kende ni kuthesia iseso ya winzwa silanga ino kana siambia kwinzwa siende ava tena isi muvikia mumino kilio no oweta thino wa moyumo ukite nthi ni methwa matonga kumana silanga ine sieva imwesi yethwa imbia na inge nengo imwesi akwamie kana winzi wasio kwa oyu ni uende. And we are working on the documentation to ensure that whenever we now identify which particular one we will implement, we are able to move very quickly. We are in the design stages. We have identified funding for some of them. Some have been ongoing. We are basically completing them. So as we talk about 100 dams, we know where they are and which ones they are. In another month, we shall be releasing the entire list of the mega dams that His Excellency the President has committed to complete. Kwana na serikali nekana kila kaunti hilo ikwata silanga itatu nene wananyola utwaiwa kwisila ngwata ni ya serikali na atandilia maki mbene. As a government, as a ministry, we will be targeting at least an average of 3 big dams per county, and those will be done through PPPs. That is on course, in my view. The President is party to the resource mobilization. While we do those huge efforts, we would of course work closely with the county governments because they represent the people at those particular areas where the projects will be. The President has continuously urged me and the ministry
to know that when he says he will build 100 dams in this particular term of 5 years, is that he will do exactly that. Wenzio wa Masilanga ni wala nyomola serikali ya Kenya Kwanza ivanie kutumia noka na kwa ilia uimi kwisila unithi wa miunda minene kiwu kianu na kitheu cha kutumia misieni vala kutumika tanzemwe ya kukutana nza na munao wa kila mwaka va Kenya. Minister Alice Wahome anenia chathini cha kuvingwa muvango wa kutwika nyakiwu kwisila Masilanga manene kaundine ilambumo siangalikoni ya yulu ya umelono wa sua wa Kenya, yani ilembeta ya North Eastern. And we mean there will be small dams, there will be ponds, over and above boreholes, there will be medium dams and large or mega dams. That is our objective. Kuma vamusini wa ilovi delivotia Vilingi Wa Mauvoo nye nitawa Benjamin Mwaka. Tume ilovi tuthingaliko sia matungulo kangundo muvia wa ukui na Malelo kaunti ya Masako na umbola kanape wala ni musio wa kwa ile ukui sio ni mbingi sia kaunti ya Masako na muno kulonga uthukumi wa iwanza siangale. Uoni kwena na minister wa ukui na Malelo kaunti ya Masako na Dhani Linganga itina kwitho na sikalo simwanya emwamba na mukoni wa mutalisa mbungeni ya Masako MC Rafael Nzau na ungami maki wanza cha ukui cha koma kuu ya matungulo Boniface Motesia yutuelesia. Kiwanza cha ukui cha Malelo cha koma kila matungulo kaundini ya Masako ni cha mina miaka kautakite uthukuma na kwithwa chasa uviwa na kuvikia kiwango cha uthukuma mwene nthi na muno kutumeka ningali se ukuene nthi kuthisio kiwathukanyo. Kwa na minister mugani wa kuiva kaundini ya Masako na Dhani Linganga ni kana vena ola nyamuso utungia uthukumi wa kiwanza ki na kukwata muno mondo maki ukwati na kwa ile ukuisio ni sia kaundi ya Masako na muno matungulo. Miaka yuni ya wike 5 kite utethia mwene ndi wa kisio kitu twoka kwiwa kiyo cho na kumana ni kitumi chau kumela cha lounge iwe kithiro kite uthukuma na ni mikakati mnyau twaile kosa nikenda weze kwithia andu maitu ni matetheke aba tienda gukulia investors yonde alama thukuma we ya wokua andu maitu thini wa isio situ ala tunengera mavalua mambe ya kuthiana ni mwoloto mwau matona kosa nikenda tingwatanio na mota serikali tuende tikakwatia ni kuhakikisha kana bus park ino ni area hizo tethio kwa raia ma area ya matungulu na Machakos at large. Iticho kiwanza cha mbe kwithwa kitao thukumanesa kwa na wala nyoka na mitalatala ya muvea wa ukui na Malelo va kaunti ya Masako na kwa na minister una member wa munge ya kaunti ya Masako matungula uthiloni wa sueno nginya vethwe na ngwatanio na eni ya ndana tongwe kuma serikali ni ya kaunti ya Masako kwa tena ya kutungia ya maondo ma ukui na ingi kuikiria ni mauniko kui enendi zikana inotiyo ya mbe kwithia ite utilized niti zikana pe bus park yakiwe ka ngundo ina miaka mingi muno ite utethia enendi undu bathiwe nundu akuthani tunakwatia ni na asami masoko atwaje tuatie serikali ya Madam Gavinya Ovinya ndeti wala ni governor itu tumwendete muno na utwendete muno tutono make sure mbesa hisi ya mwene ndi sie kiwe kiwanza ni kiki ni sia tona utumika kutethia mwene ndi na twendie obisini wa governor na twaliko obisini wa minister wa transport tuambie zingatio sio bingwa kiwanza ki na nituona cheni kwena na ene ndi mama tungulu na muno isoni sia koma etho kiwanza kini kiuvingwa kithwa kiu ni komunene na ikuvikiana kwa ile maundu make utandithia o ila kina myanya meso eto na ukwata maundu ma via sala na ni miaka mingi muno kuma chakwa na kia sa bingwa twinotano nondo waziri wa rose papa na nitona molo to wa kiwanza kiki kuthi kupingwa nikenda kitone kutethia kuima papa kumakatala kangundo Nairobi na kila pando twinotano muno ithie tandu mama tungulu nundu wa kuona waziri atulilikanile na be mwako wakiwe bakoma miaka mingi na ndwa isa kupingwa na yuti twembia na wikwatio wa kupingwa
twikulia sako sionthe mwatangasi wa iliandikithie imuke kiwanzani kikiwo kestima na kikila kindu na ni kiwanza kinene twekotinda tusikwistite bayatala na babena mwako twakiwe na mbesa cia koti witu Gĩgĩtonyeka kwĩsĩla ngwatanĩo ya ene ya ndanthĩnĩ wa kĩwanza kĩ cha Koma na ingi atongwe kuma serikali-inĩ ya kaunti ya Masako vala minista wathanĩte kana nũkwatia mĩtaratara na ũnenanya wonthe na ala makonetio ũthũkũmi kwĩkĩrĩkana kĩwanza kĩnĩ kyatũmĩka na kĩinaendeana kala kĩkĩvinge. Kiwanza gĩkĩ kĩna facilities mbingi, kĩna stima, kĩna mulika mwizi, kĩna ndobo ya kĩw'o, kĩna kũndũ kwa ũtea ciĩndũ, kĩna kũndũ kwa akuwa kũthũmwa na kina ni chakeneza na kina nzia cia ulika ponzio na nitona baiki tumiona kimwe chaile kwetha kiteo thukuma andu onthe mwina cindu cio cia ene nthi cikwatianie na especially cia Matungulu West ni thukuma ni nyoka no ni thukuma ni nene ono ni thukumie na committee ya Koma soko na society Mr. Maembe na Mr. Mutuku tukwatianie yu na yete imabata kena tona kumilia ene nthi Matungulu West. Mutongo ITV kuma Matungulu kaunti ya Masako nyene toboni mutesya Tuthingale kosi yake tuivala manyiwa mbewa yana imwala manekine samutia nini wa KCPE kuma maskulu kibathukanio wodini ya Mauvoo ila ikitui cha ithio kaunti ya Kitui ni matete kana masanduku kuma kula kwa MCA wa Dominic Mwamisi ayasekana ini nze mwe ya kukwata mbau kisomo na kuthuthia amanyiwa kwende ya kwikia kithito masomo ni Mwamisi yasekana no kwambelelia walaniwa kunengana ilobia sia fees kuya manyiwa alamo metemesine binyeki okwati kuma wodini sutubikia mwini wa nyanya kieleloni cha kukilia kisomo ngaliko sia Mauvoo. Onesimus Memba wa bunge ya kaunti ya Kitui Dominic Mwamisi kuma wodini ya Mauvoo watu SSS kwenye cha masanduku kwa amanywa mbewa yana imwe kuma wodini ya Mauvoo ile Kitui cha hivyo na alama na ikenesa mutiani wa klasi ya nyanya KCPE kuma maskulu ni sia wodi E vala mumanywa wa mbe wakili na wakatatu maskulu ni asu makwata masanduku makwadika klasi cha form 1 ainene tina weseso hii Dominic nwaweta ini nzie mwa kukwata mbo kisoma na kutethesia si kumbanya amanyiwa evindani ya mwema vinyekite ningalama siya mikalile. Mwendenyani wa umundini lwa na iseso ya kunenga amanyiwa lalma na mini mutiani wa KCPE masanduku makuthi secondary school kulinga na ondo ona Mauvoo ward ina location itatu ninaambia na location ya Mathima na Okandakani na bao kona twini Mauvoo nikana ithe ciana cionthe ni cia kwata masanduku umonde utalo kulingana na ondo nathanite vinda ngwite kura ni nathanite kunengana masanduku kwa position 1 2 na 3 katika kila primary school katika ward yakwa na chune kiani ya umonde ndomone ndo tungia kwanza congratulations kwa ciana ino sina amini kwata position isu na sisi ni ciana bright nondo wasisia environment ile isomete environment nzeo muno kulingana na masomo kulingana na rating ya kundukula kungi na joki tumine no ni nando ni ciana sina potential nene ya kuthimbe oneva ni wambola kwithia yambesha walanyoa kutethesia amanywa lamo mete mesini la mivinyeki ukwati kwa kumaivia amanywa fees kuma location ni itatu cia ward E nikende kwithia na evinda iyano na kwikala maskulu ni haimenda amanywa kwikia viti masomo ni ambassador nguthi ku establish tamutongo iwo ya kwela nguthi kuungamia nundu wa wathola na thanie ko ya kusubia ciana 10 cia location ya Mauvoo, ciana 10 cia location ya Ndakane na ciana 10 cia location ya Mathima cio ndoithe ni ciana 3 ila ngwitha ngukwata kwoko kwambia mwi wa 8 kumathethe ciaci ukwendea na kuongela butha kisomo na ci na ciana chende na kukela hingi no weta kwithia muwa wende na kusio kisione cia Mauvoo vai mwanya wa aithimanga mile kuligirila miunda ya NMD ma Mauvoo bala weta ni mekite malonya masio makwikithia muwa ni wasio kisione cia ward ya Mauvoo oyunde ndona kwa setiko thuku muno ngitungia serikali nene effort ile neki kana binelo neki nundwa kutata kwete usesei katika area ya Mauvoo kila ndona kwasia paina mwana ingi wa aithimanga mile kukakwithia ngamila Mauvoo usundu ivo na tuikwenda ngusanisio na no womone webindenge na nene yona na nene aithima ng'ombe ala makwatete kwenda kwitha mena wendi wa kwete ng'ombe ku tuikwenda ucio kabala tunaumie resources ila cie Mauvoo nini ona andu ma Mauvoo cimeani kwa witha undu ucio twende na kuya amani ibinda yonthe
na maundu ala twende na kwikata mbunge maundu ala twende na kwikata national government monde makwailia usese ni mothi kuoneka matunda mauo mamo mituki ani mama asina alama nyomba manaikenesa mutiani wa KCP na alama aterekana masanduku ama yelesio tanu etina kukwata utethio o ndio twina chathi kinene cha kukutia MCA waitu wainenga ciana citu masanduku maguthi skulu ili nekienesa mutiani wa KCP namba 1 kuvika namba 3 na timutungi amuvea ni kwithiana watu nenge kutukilia kana twambie kyalo kicha kusomithia ciana citu tilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma Kitui cha ithio kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Chuma Kitui tuisioka Masaku serikali ya kaunti ya Masaku kusela movea wa imanisho ya kiubundi nebania kutumia kimanza cha shilingi milioni 500 na ili kwa ile imanisho hii kaunti ya Masaku nekana sithiwe itonya kunenga ne kisomo cha lato kwa amuika kwa kila kiume kwa tigwa kumatethesia kwa ilia onewo uombulo ne obisa munene muvyani wa kisomo cha imanisho ya kiubundi serikali ni akaunti ya Masaku Simba Simon Mwako na kedani no kutueleza ainena na andiki mama Mauvoo musini wa Masaku obisau munene wa muvea wa kisomo cha imanisho cia kiubundi serikali ni akaunti ya Masaku Simba Simon ni wale sekana serikali ino ilikita mawalini ma kwa ile imanisho miongwena na imwe cia kiubundi kaunti ino nikenda kutethesia manigwa ala matanato na ulika imanisioni cia yulu muvea uyu wakonengetwe ni Her Excellency the Governor na o mituki ni mwana toyuka maskulu ni aya managers imana tunengie mawendi mo in terms of infrastructure na anytime soon o mwini uyu ni mutu on the ground na maundu mayambe othukumi yambia kwa mbeza cia capitation ila twinacio na ito tethesia maskulu alayu mena wito munene muno wa kuendewa nundu wa mbesa no ndino wa budget ito twina some 52 million ila tusambaza ndino wa colleges ithito tenda managers makeigwa na wito mwingi oivindani yu obisau munene wa kisomo ni wakulia sei kukidekana ciana ila itana kwata mausungio makulika imanisioni cia yulu ni malika imanisioni cia TVET nikenda kwata masomo ma kiubundi na kwendea na kwiyaka tondo maskulu ni ano baba toneka na twalilia molo twa serikali ndeno wa Vision 2030 tuenda ndito yigwa yende industries siwe siko na tuyekana na wiyoto asijana mpaka tukwate we maobisini maskulu ama ito mobundi nimeso otumisia ciana cieno twika wisethia maisha mo nimekala nesa kwou ni kwatia ibusothe ngavana onengie ningo yetumia nesa na ndihakikisha nesa kana institution hizi to sisi on the 41 nisi apiki nesa na enrollment ila yiko to yende ya no miambatia tondo kwa yu kwa imwesi na enrollment yende na ni kwatanie pamwe na members of the county assembly alamu orende ni minitone na moba obisini utalo munene wa muika withi tundu kwa mamisini tina wakwika mutiani akwe makwata mausungio makwa ila undulatongo methito maikulu kwendea na umandha muikasu na kumatangia kuma mitekoni ya ukosa mawia nangi kulika mitekoni ya utumi wa ndawa cia umila kwina ma workshops tuwaka na already process yetu ambiye tuendee na issues ya procurement and anytime soon netukula tuambia ila sio na namba nene ya manigwa na ila at least sina challenges na maondo hao ndema umanie na public participation ila tunathiuka mulirikana umetoketu na kola na cia mawoni la tunasoba cia CIDP na kuyala tunanengiwe maskulu meana nduna na kwa yu 13 imeyotetheka na mwaka ukite wa serikali tuyongelela namba isu na tuna hope tuimina miaka ino 5 netuwa twa minoso bya institutions itosie miongo na nemwe tuina wendi wa kwamba ubingo wainge tondu kuimwe sikalite itena ciana muno na ila twambe ubingo wanga mbinge kwi resources mbinge siwa cia under utilized kwa wendi wito ta department ino ni kwamba kusauya ila sivo wisethia ni cieta si utethio kwa county na kutumia resources situnes Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumuwa kauntini ya Masaku. Nene mwana musaisi ange wesu ya Daniel Mwankela ni kutunenga mwanyo wa kwa mbomeli ya matava ni nini. Tusioketha itina Mauvoo kauta.
ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndoana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio say 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single to mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka meswe eso ida wambitese kota nenda ndiuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa sia kwa hii wesa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwateania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba support baby isitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi itamba hii ni zizo bazila soba zeti uzio na si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwa isu si andu azu noko tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona ando maitilanga mboka na banga we wamboka ni waibeti indila nabikie ko maisha mambini yani zio bandu na fix ni adhithi ani mbokani na kila we ya uonda wika ni wenda profit kwa wika ukakatulate your managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingweze bawe wenda ka chao na chao wiyo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe kilo 15 kwa isina ni tatu Uyane uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema studio tunanesema ndo mavi ya sala twede yani Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Ni twasokethia mwenda musesia maofisa makuka kunikili sub county ni Alari county ya Kiambu ni masiete amanyiwa ana maskulu wa imwana wa Kijabe maikonanwa na kubebya nyumba yako kama skulu ni usu na kutuma pako usio wasio munene wa mali ana mekiwe mbene tina ukunikili kwa na niakana meina kianda kinene kikoniki ukunikili ulaitongo iwe ni deputy county commissioner wa Alari Eunice Maingi Josephine Kokio Selela. Kuvivwa kwa nyumba hiyo koma amanyiwa kuyuka chumwa kimwiti na wamanyiwa kusiokethia skulu vala kilasi cha form 2 kinatumia wata vandu va kukoma itina wakwithi wa mwaka muthelu nyumba ili sia kukoma amanyiwa kuvivwa undu ula watumie nzama ya skulu o iva tha kilasi kimweta vandu va kukoma Mive ya kuikithia muo itongwewe ni munini wa county commissioner wa Alari na munene wa maofisa ma kuikia ukunikili Eunice Maingi niekie ukunikili wa kuyana na kukwata esililwa ana alani ya manyiwa maskulu o wa Kijabe. I'm very clear. Anything your ministry itaando and you have not exhausted any investigation. Kuna wanafunzi wanne ambao wameshikwa leo
ambao wako ni suspect na tungeomba uchunguzi uendelee. Atui alame wiye wetano wa manyiwa ni mendie muvea wa kisomo uvindwanye utongwe wa skulu ukwa vala meweta kana siko ikusiwe mavindambe wa thandatu mwaka muthelu. Mara ya kwanza hii shule kuchomeka, ni mara ya pili, sijui mara ya tatu. Na other incidents hivi wanafunzi wanakimbia na huku wanashikwa na huku wakipanda, hizo wanafichanisha hivi. Na tunaomba serikali na the education ya rali, you transfer this teacher. Kama hapa juu kuko hivi, huku chini kuko aje? Na venye shule it's very expensive. Before Kijabi Boys ilikuwa hata kwa newspaper the way it was performing. How can it perform with such kind of a head teacher? No, nasikia wakisema watakula kuku wanapikiwa immediately. Watakula pizza wanapikiwa immediately. Hakuna discipline. Na discipline inakuwa na head teacher. Head teacher ni mwenye anatukana watu hapa. Sasa mtu kama mimi nikiitwa stupid na head teacher na ama parent, yeye anadira aje na watoto? Kithito cha kuvikia mwalimu munene wa skulu o kinasia matunda na valandiki ma Mauvoo meutata kumanda kitumi cha kikoki. And at the same time the principal of this school ni mwenye hata haeleweki. Kwa sababu leo jana na juzi hatukukua, tumekuja leo kwa sababu kulikuwa na hiyo kelele kumechomeka. Yeye mwenyewe ndiye anakuja kufukuza watu tu akiwaita stupid. The way he is behaving today shows very well and the reflection that wanafunzi watabehave aje. Ni ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo, ni Josephine Koki. Zama ya mangavana vamwe na ile ya uwaiwa ilovia CRA na movea wa kinandu umundi nimekia umbano kunenia ondo silikali nene na ile si akaunti itonya kwa na ilovia umbano uwe tetu nesiendo kauta kimo chacho neka na ilovia ii silikali siya nani kuongeleka na pena pata kusisia ondo silikali ile ikotumea ilovia hii. Angelina Museno kutueleza. Kuendana na nzama ya magavana ni kana kimanza kina kila kivadhitu silikali si account na kila ni kimanza cha shilingi bilioni maana atatu miongo nyanya mwaka wa budget wa ngilili miongoli na itatu ngilili miongoli na inya kinenga ni toko wiana nundhini wa silikali isi ile kwa kila makuwatakana na kilungu cha ile katono dhanza tu muonza na ila ni bilioni 10 kwe kila county wala silikali ya kati kuidhwa ye kwa za kilungu cha miongo kenda na muonza katono itatu cha ilovia The shareable revenue is projected to increase by Kenya shillings 374 billion for the financial year 2023-24, out of which only Kenya shillings 10 billion has been allocated to counties, representing a meager 2.67%, with the national government allocating itself 364 billion of the increase, which represents 97.33%. Munini wa mwane kivilo anzama ya magavana na ula ni gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi nukuwatakana polisi ya mwaka wa ilovia wa ngilili miongoli na itatu ngilili miongoli na inya yona nyakanani violate idhu wa vongeleto ilovia kuimevia kivadhukanyo na udhukumi ula ungametu na serikali siya mitiyuko ta uima wa mwe na muvia wa uimi vala uwane wa ilovia siya mivia wangeleto kwa shilingi bilioni miongoli na itano katono nyanya yoni 15 katono muonza kiatianio. A careful analysis of the draft budget policy statement indicates a considerable increment in the share of revenue for functions that have been largely devolved. A case in point is the Health and Agriculture Ministries, whose allocations have been increased by 25.8 billion shillings and 15.7 billion shillings respectively. Ni mawetakana serikali si akaunti ni sialeta uvadhi wa kimaza cha shilingi bilioni maana ana miongo 25 ndini wa budget ya mwaka wa ngilili miongo 23 ngilili miongo 4 inya vandu va kuvadhi wa bilioni maana atatu na miongo nyanya. We express our discontent for the National Treasury's failure to build consensus on the county equitable share of revenue despite the objective recommendations by the CRA. During the consultative meeting, the National Treasury has not formed a basis for deviating from the recommendations by the CRA.
As such, the Council hereby reiterates its position of Kenya shillings 425 billion as the county equitable share of revenue for the financial year 2023-24. Limenda vethwe na wiananu ni kana kuikithia kana maundu ala serikali cia kaunti inengete uito na ifiso yi mwanya ni cianiwa. The budget ceilings for the national government MDAs have not been rationalized to ensure that the key priority programs for the government which are devolved are allocated to counties in the equitable share of revenue. Gilifoti ya Vilingi Wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Hatongo ikipathokanio ala meibelani ni mathutho kwikia mustali ni wambe mivango ya kukilia amuiga kiukwati ni kana kwa matilana na mituo mithuku ila yende kwikinyia ta utumei wa ndawa cia kumila mama enenthi mainana sub county ya Kibwezi county ya Makueni ni maweta kulekelelwa kwa amuika ala utalowo ni mwingi matema wiani tukukutumite aingi meyetuka na kulika mituo ni itemeilu Kennedy. Bewa mwika milioni inava Kenya maende kukona kilata maimandha mawet na wakumina skulu ya university na maskulu makiuvundi. Enenthi ani maelesea kulekelo kwa mwika ata kukutete aingi matena wekwa na aingi mwa kwithonja mituni etemia ilu. Itina wakuambisya kukwata ni mesilia maingi maundu wa kuendese maisha mo itina wa masomo. Atongo inomo thina mo mbanye imwana ibandu pamwe theika theika mo mbanye theiko the bandu pamwe mikutano ya mikutano na maisio ka imwana imaifandi nundu thina wa nthino imwana ici na ibawa mbinge mono na imwana ici ze maundu maingi mono makweka na imwana ine kukelia nthino no ite supported na ite ngumbambanye ikundi kwa ikundi kapango ikundi no atongo yala tena mo nundu wia wa mutongo ni kutongo esi andu na kumombanya na kumonya kila keseo na kila kethuku imwana ici amina kumbanywa na ifande wopa nini miradi ya o maundu ugethe imwana ici na maundu makweka ti kutheletia imwana ba mubila uitheletia mubila winenga zilingi bibiti na methi unywa. Enenthi ama itula mote atongo yala sakwe kwa kuondea kusesia mwika alane mawe kwa tio ni maende na kwa maiweta atongo ya ata maileki ya mivango mielu ya ondu wa kumbanya mwika ama kundi na kumatengilo vya siya kuambise milati ya kuiendesia. Atongo yu ya wo ni kugenga mwika tumunenga ki watu za kwa maminoza kuwa maithi chakeli wala tongo iduna mazakuwa no ibinda imanengra no mana mamie mu igolote na ibande bandu bambana na mogetha ma mama muika no ze ibande wo we wo mundu amino kwata kebela aithi ulote na kwata kebela no mutongo na onera ja kebela no ne mutongo na geithio mandika yu muigoten utende na kwa uvathokono na uwe nende ama iweta une wa mwika angeta ukuendea na kwa kumana na utumei wanda wasia kumila twithuja atongo malilikane muika makwate muika kwoko na muika no kugilia ndinu yitu pate chao muika wendea na kwa amiaka yukite sana ta yitu mira vision ya 2030 uketha thina thina muno nundu uketha na wo muika utebo nundu namo atongo ithi mande no kwa mami no kwa na wo muika na wo wende no the andi indi no tukamebia ba moni ondu wa kwika makwate kaindo nela meumana kana ba tundu tikwika ibe kuma kindu wona mande thino wa imwana kunyoki kuyamba aki na kuyame kuka ndukawona kiyana getha akimbise nundu ila mundu wimbise aithukuma wia wake nukuboza kindu ewa moyo muno. Ken Mulingi Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Twisonga nambe musumbi Dr. William Ruto yasekana ilembeta ya ubia wa Africa Horn of Africa na ilete kukwata na kumina umamai ulawe ikathe ye muno kisioni ki Ruto yasekana kisio kini ilete kusovya metala igwanene ya kukita na umamai ula wende na kuete thina neke na muwa ukwatekana kisioni ki
My good brother. How are you? Thank you very much. Welcome. First time in Mogadishu. Yes. Kumanwa na Nzambingila yende okuse wa isione kivathukani ota koma matungulo kaunti ya Masako UNND isione sunime wala simekothosia indosio ila siende na kukua na kuvinyi wane kukosa kiuo na liu UNND amekule serikali ya kaunti ya Makueni kana ya Masako imetane kwa kumathoe indo kana matethio na liu ibindani yeme kumbeletwe ni munyao mwingi. Watonyeka maviasara tamaindo makaende yanaokoneka kumana mwenyao loko seo isione mbingi yevu matungulu na mathoa maindo kana ngombe meoneka maende na udhuka kila muthenya na kuthese ukwati wa enende ingi oilame na mawata maingi tama usomethia na kiekuvikia na kuemela alama tena ukwati kulea kwithwa na mbui sione mbingi kuende na kuola utalo wa mali kana wa ngombe ila sithitu na enende mukuvikia na ukwa na enende ana mukutiwa moko mathei ati na thina kwangelekanio yu soko indo cia theiye muno nicio yela yekuo ati binda ni thumu muno nundu kizio kitu kineua ona ngombe ziru itandelu misie mainde ngombe ite binda ne ya bisi withuke thia ngombe le kuma ngili 300 itewa ngili 10 na ile kwangelekanio tumoti tutwa maaya tulatuteza ngili 10 tetangili 8 enende na munola matethese viasala uthosia indo mewetakana nuvikia na ukoneka muno na igina cio ngombe ile vikitwa masokoni ta soko ata laitewa mathoa manthi na kiekuvikia na kwananga uviasala na mwenende kwende na ikule mokulyo zitewa pathei wa sokoni ndini lakini kuwe mesitari merute ya bina lakini woga ba sokoni ngombe ni mawetwa na ngili 10 ngili 7 athensi ona woga ba metu ya ngombe na indi sema ke yuma ciaba ukango ba katinda ciwa thei mota wewa maingangana na kutatethia nungi kana viasala unu wa ila kila meukule ni serikali kumanza ila itona ulikela na kulunga o viasala na muno kosia wasi mwenelo watonya ikumbela atandithia kana enendia ya kuyu ndi ukule serikali ethai matona makoko sokoni teno akugiri mwakola na ngombe ila masoma na ngombe ila itena mathoa ngombe mbingi kuiyowa mundu oka ena kana ka skulu okirota ngombe ba ukethio na ngombe ndatecha tolo kunewa itho tatwa kana skulu kaundi ukule kathasi gani ndo tutethesia ko kawai kasakua ngombe ila ivyata tandhuku amatala ne maleseta maendene kumbelwa ni thina ungeolo ende na ukose wa kiwanzani cho maikule vongela ngoze seina kusovia mali ya mwenende kuma kwa serikali ya kaunti ya Masako soko no ito ina kwa ngwitingi cia thala sio yo tuko cia kuwa cia thala ona ba yute tungamete wazia kuyote no na ngombe cia kuyote tina thina ona ba kwa isia ngombe ni laisi muno kwa isia ngombe niki nondo tingini na kwa ngiwe cio nthe na iti ukulia kana serikali tutethia ta security ugethia eta so wiwa soko yitu nondo bati thukuma andora mathukuma ba na ndo ingi muno wazisia soko esu undo yani andu meana andu amogiro manthio ciana na iti kulia batoneka ani azia tikata kanzu ithawa itikata kanzu tithana thina ona kumite ou ni kulia serikali ya kaunti ya Masako kana ni tutethesia tikazowa soko igekiwa ngati ugethi ati na ngati iti na security nzio ni nene ayulwa soko eno thitu ni nokie thotha wala wonde pio wathala na twewie kwa andu amakwati weti sima kwata mavi wako na soko ena ina wala na ndi ingwa wala yonde pio kuma kaunti ya Masako nyene tawaboni mutesea ni twamina mwana museisi ya gusila Facebook Chantel mwene wa seti imokwa imwekuma na manga boda ni muvya kwa gavana wa Vinya ndeti kiene sakwatele uma skulu ni keep up the good work
Governor ni movea kwa kunondo waseise kuma mwambio mpaka muthia netawa Stephen MUEMA umwene etawa Teresia Mwende au nengerelia Mauvoo kwanzia ya meko na yu nitukutia tuko manenesa ingi kwendani kwa mwili. Inu ni Mutongo TV. Ngewaila si dami ta ni kanawa diwa ke kamba wabeda wakuma mwambeyoni nkinya mwisho na kwani vesa kwenda ndungi mwa ekara kutumwa kindu keima usunge ukiletie moko withi apana Medata usonga shambi kisa kwange gwanesa. Medata usonga shambi kisa kwange gwanesa.